sigurno da će večeras biti jedna, ako smem tako da kažem, evroligaška utakmica, jer ove ekipe igraju takvu košarku i sigurno da ćemo mi ovde pored komentatorskih mesta i vaši gledalci pored malih ekrana uživati večeras u jednoj kvalitetnoj utakmici. Što se tiče ekipe Galatasaraja, ona je sigurno jedna od najkvalitetnijih u Turskoj ligi i najkvalitetnija u ovom takmičenju, u ovoj završnici, u ovoj top 16 što bi se reklo. Crvena zvezda s druge strane sjajno igra ove godine, mnogi iznenadila, ako smem da priznam i mene samog, ali to je sigurno jedan rad koji je počeo od uprave i svih ljudi koji su se skupili ove godine i napravili jednu snagu, doneli jedan rezultat koji se sad to prikazuje na najbolji mogući način ovdje na terenu. Videli ste i ovaj kadar koji govori u prilog onome što je rekao naš stručni konsultant, dakle na velika vrata vratila se i košarka i ova paklena atmosfera u dvoranu Pionir. Možemo reći, Zlatko, možda i prva utakmica od onog duela sa moskovskim Dinamom kada je Dušan Ivković, naš aktualni selektor, doveo ekipu iz Rusije ovde. Tada je to bilo takmičenje Evrokupa, tada je bilo nezvanično 8200 gledalaca. Vidite i ovaj kadar, slobodno možemo da kažemo da je možda i taj rekord oboren. Dakle, što se tiče publike, atmosfere, oni su učinili sve i učinit će sigurno sve da Zvezda ima uslove da napravi rezultat. Sada treba to izboriti na terenu. Jeste, moje lično mišljenje je da Crvena zvezda će se mnogo pitati večeras u ovoj utakmici na terenu. Sad je pitanje kako će ovi momci ući u ovaj meč, jer mislim da je ovo jedna atmosfera pre svega jako zahtevna za domaću ekipu, mora da opravda očekivanja svih ovih navijača koji svi očekuju da sad Crvena zvezda pobedi ponovo sa 20 razlike kao CDVita u prošlom kolu. Međutim, s druge strane ima jednog jako ozbiljnog protivnika koji će se truditi da je to onemogući. Vidite i sastav Galatasaraja, izuzetno jak sastav, pun turskih reprezentativaca, posebno na bekovskim pozicijama, ali ajde da krenemo redom. Gordon Korkmaz, Acur, Sanli, Akjol, Aldemir, Bonifas Nadong, Milan Mačvan, Portorikanac Arroyo, poslednje pojačanje, dakle igrač koji je igrao za Miami.